Siyalibingelela njalo bathandekayo kulesi sifundo saleli viki, isifundo sesibili kuleli ikota. Silokho saqhubela phambili ngothumo lukaNkulunkulu kithi. Okhuluma lani umfundisi uJimlilo, inxusa engilawo bana baziveze. Salibonani isihlobo esithandekayo. Sibonga uNkulunkulu ovumileyo ukuthi sifike kulona leli viki sitatitsha okunye ngokwelizwi lakhe. Siphakathi kwendaba yona leyo Uthumo. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo. Salibonani balaleli lababukeli. Siyamukelana njalo kusifundo sakuyona le viki sengathi singamuzwa uThixo lokho asithuma khona. Mina nginguMrs Esimhlanga. Babukeli labalaleli ngiyalibingelela lonke kuzindawana zonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga ukuhlangana njalo kulona lolu thumo uThixo asinike lona. Okhuluma lani nguKlainos Maphosa. Ngizanxusa ukwana leli thuba sibe lo mthandazo andubana singene kulesi sifundo. Babo ingcwele okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga viki ngeviki ukusinika ithuba elokubana sifunde sona lesi sifundo. Umthandazo wethu esilayo ukuthi utitshala umfundisi omkhulu umoya ingcwele asifundise. Bese kusithi lathi esiphakulela abalaleli lababukeli sona lesi sifundo sinxusa kubana usiguqule izimilo zethu. Ekupheleni kwalona lolu hambo uThumo usinike lona, siloyisa ukubana sonke sisindiswe ngenxa kaKristu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ukuhlangana njalo kuleli Sabatha njalo khositshilo ukuthi ku Sabatha lamhlanje sikhangela futhi uthumo lukaNkulunkulu kithi. Sitshilo bathandeka bana ayisosikhathi sokuhlala phansi nokuxoxa nje kuphela. Ngike ngaba lenkambo phakathi kweviki ngayafika ku community ethize, ayisiwa abantu esikhonza sonke kodwa bebefelwe. Ngaphathiseka kakhulu bana sincedisane labo ezinkonzweni. Nanzele ukubana kulabantu abaningi abafisa ukuzwisisa ngeqiniso kaNkulunkulu kabanzi. Kumele bathandekayo singahlali phansi sihambiseni uthumo lapho uNkulunkulu asithuma khona. Akusibalele uMateyu 28 verse 19. Mateyu 28 verse 19. Yes. Ngakho hambani lenze abafundi ezizweni zonke, libabhaphathize ebizweni likaBaba leleNdodana nelikaMoya Ingcwele. Njalo libafundise ukulalela konke engililaya ngakho. Ngempela ngilani kokuphela kuze kube sekucineni kwesikhathi. Siyabonga. Nansi indinya yethu ukufunda ngekhanda. EkaMateyu 28 verse 19. Maqondana lodaba luthi uthumo lukaNkulunkulu kithi. Kuyini sikuzwisisayo kulama verse? Fune enxe ngisengiphamisa ngagijimela kule ndawo. Enxe khona la belenkambo akaba la phakathi kweviki ngothumo lolu ngoba anti sikhulumile sakhuluma kulana eviki ukuthi iSabatha ngeSabatha uma sihlangana asike nisitsho testimony okufitshane. Wena uNkulunkulu usebenzise njani kulobana sibe ngabantu abakhuluma abantu lokho bekwele exhaphozini. Yes, bese siyangena evesini yethu nale nxa ule umphakathi kothole inkambo la kahlana lakho ungasincedisa kakhulu. Mina inkambeni la umfundisi kodwa izangenelana le verse. All right. Uthumo lwethu luthe ngakho lina hambani. Mina ngibe lenkambo yokuthi uNkulunkulu in his wisdom ekukhalipheni kwakhe yikho esithi sihambe. Singamelele abantu ukuthi babuye. Ngenxa yani nxa sesifike ngale thina besenze house to house mfundisi ukungena endlini ngendlini sikhuluma ukuthi uJesu ngubani futhi ukhangelela ukuthi abantu benze malungiselelo bani ngokuza kwakhe. Nxa sifike ezindlini abantu ivangeli balifuna kodwa kunithathekise kakhulu ukuthi uNkulunkulu nxa isithi sihambe uyakwazi ukuthi kulezinto eziningi okuzamele siyezenzela abantu bakhe ngale. Ayisikho kukhuluma ivesi kuphela ukuthi uJesu ngubani. Sithola umuntu ogulayo mfundisi oyehluleka lokuthi enzeni uoperate kumsebenzela ama operations amangaki ngapha usezithwele okunyo kumela operate food odokotela sebeletha okunye
thina silomthwalo mfundisi and nxa le yi-wisdom kaNkulunkulu ukuthi nxa sesifike ngale sizakwazi vele ukuthi abantu babotshwe yini bahlutshwa yini singakatsho ukuthi landelani uNkulunkulu. Uyayibona imethod kaJesu? Hayi awusoze ubabona. Futhi imethod yona leyo yokuhamba isinika kuhle ukuthi siye kwenza ngendlela uJesu asebenza ngayo. Ngoba ithi khona uJesu wayehambe ebantwini abona izinto ezihlupha abantu abe sebagcwalisela nxa sebehlalisekile abe sesithini landelana. So konke lokho asoye sikubone nxa sihleze emzini yethu sicabanga ukuthi abantu bonke kubalungile singamemeza sithi babuye kumbe ku-effort kumbe bathi bazabuya but banengi abehlulekayo ukuza ngoba uNkulunkulu vele thina katshona ukuthi simelela abantu uthe sihambe kibo. Right. Okunye ekuhambeni lapha kuthinta indaba yokuthi go. Yes. Nxa lihamba vele onguye othe hamba kuthi ukuthi usunihlwani kumlando. Ukuthi nxa uhamba kumele uyebangula ngoba uzahlangana lohlupho olukhona ngoba ezindlini lapha nxa ukwathinta uMrs Mhlanga nxa lingena house to house lingena ngendlu lihlangana lohlupho olutshiyeneyo. Uhlupho ozaluthola lapha kalufanani lozahlangana lalo phambili. Le ndingeko futhi nxa lihamba uzahlangana la. So ekuhambeni lapha lihlangana lomthwalo kodwa lo mthwalo okuhle ukuthi uJesu nguye uyabelana ukuthi uzalinika indlela ezokuthi lilibangule lokho elihlangana lakho ngoba ezindlini lapha kakula ndawo lapho kungathunqi khona intuthu eldamaforo. Abantu baphezulu kohlupho bathi kudinga uJesu ukuthi asibangule. Ngiyabonga ubana siyathinta ukuthi kulento esihlangana lazo nxa sisenza yini uthumo benza ubuza lo mbuzo ukuthi kuyini okunye okumsebenzi kanjani wothumo. Kodwa kuyini uNkulunkulu afuna sikuzwisise ngaye nxa sisenza uthumo lakhe ikakhulu nxa sicabanga ngoMateyu 28:19 uthumo lukaNkulunkulu kithi. Yeah. Njengoba besitsho abazalwane lapha ungakhangela ulimo olusetshenziswe lapha. Yes. Kuthiwa ngakho ke hambani. Amen. All right. Ivesi engemuva uyabe khulume ngamandla sakuthinta siyaphambili lapha. Uthi amandla anikezwe mina ngakho ke hambani. Asimeni isibindi sihambe nanku esimele siye kwenza abafundi. Angithi phela ezizweni zonke umgangiso unikeziwe ezihlobo ezithandekayo yikuthi sichumayele ivangeli umhlaba wonke. Athi yena uJesu ngempela amasimu avuthiwe kodwa abavuni banjani abalutshwana. So siyanxuswa lapha siyabizwa kulolu bizo ukuthi sihambise uthumo nantu ukuthi kasambiseni indaba ezimnandi siye kwenza abantu babe ngabafundi bese bebhabhathizwa. Akupheleli nje ukuthi thina abantu babe ngabafundi bese bebhabhathizwa balandele uJesu base befuza uJesu. So mina lawe mbukeli mlaleli esikubizelweyo isiKristu yikuthi sihambe siphume sibe le initiative. Kuviki edlule ephelileyo sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ngokwakhe nguye oqalisayo lolu thumo nguye odingayo. Thina nxa sesingamaKristu asihlali siyenza sihamba sisiyadinga sihambe kuma byways and highways kuzindawo zonke abantu badingwe bedingelwa umbuso. Ikota leyadlulayo sasikhuluma ukuthi silibutho. Asambeni sisempini akuhlalwa phansi siye kwenza umsebenzi osibizileyo usinikezile amandla simeni isibindi siza kunqoba. Uyakwazi ukuthi umaforo ngikhumbuza nxa sithi asambeni siyedinga abantu kuma byways la kuthi ukuthi kumele sibe intentional. Mina mbone ngani okunye sokusihlupha liyake libona ukuthi siyafuna ukungani siyazipholisela umzwangedwa ngothumo lolu ngoba lokho uJesu walutshiya endebele akukatshiwo ukuthi sibeke izikhali phansi. Sicabanga ukuthi kuba involved kuma church activities ngingudirector we-department sokwanele. Hayi kuthwe thathani ivangeli lilise ekuwo wonke umnyango. So asiphumeni vele church asiphumeni echurch sibe deliberate sibe intentional siyeqoqoda emzini abantu. Yes. Salibonani indaba esihamba ngayo nasi abantu bamazi uJesu. Ngithe ngifundisi ibisithi
kulabantu abaningi abangasoze baze lapha esibabizela khona singaze sibanxusozani silomhlangano laphana wozani ngoba yikho esingani sibhizi ngakho. Kuzwa kahle wami uthi wena ayisikho kwabantu abathile lo. Hayi Akula boss la. Sonke sithunyiwe ukuthi njani bakithi asambeni. Udala webandla, umfundisi, ulilungu lebandla whatever. Sonke sisebandleni sisebenze njani bakithi sihambe siyesebenzela abantu nxa ngikuzwa kahle. Uyangibika kodwa ukuthi sike sikhulume ngebalaleli ngephrase le ethi witnessing team. Alright. Akula qule lithile uthi ngani kule qule lithile bandleni lelihamba but nxa sizwisisa lapho uJesu waye address abafundi bonke abamthandileyo bamamukela njengenkosi. So khona lokho kuthintwa ngumaforo sonke sithunyiwe singabali lokhu ukuthi vele sisemsebenzini lamagift kodwa injongo yokuhamba kayibe ngeyomuntu wonke. Mfundisi Mleli. Vele ungahamba awusalufana. Amen. Akulo wahambayo wasalefana. Sikhula ekuhambeni. Sithi sikhuthazana. Abantu bacanga ukuthi hayi kuphongo uyazi nje babechila abazalwane ekungeneni le ndingeko uyazibona. Ubusukhula. Khonokho sikubizelwe kanti uphanjani vele ungazange wabakwazi ukuthi kule ndingeko. Uyakhula lawe ekumazini uNkulunkulu uba lesikristu sakho uba lesibindi ubonana lezinto ohlangana la. So isikhuthazo ukuthi asambeni senze khona lokho owasithumayo umnikazi wothumo asilaye khona asikufana siza kuqina ekukholweni kwethu. Ngiyabonga ukuzwa ukuthi lolu thumo alusithisi njani sifana. Lusenza sizwisise uNkulunkulu. Yes. Sizwisise ilizwi lakhe. Sibone uhlupho lokwahlukaniswa yisona esikhulume ngakho kuvikela phelele. Siyeletha ukubuyisana ngalezi zinto ke. Ake akusifundele uJohane 14 verse 6. Nxa sikhuluma ngothumo lolu bathandekayo elungisa iverse le. Uthumo uthahambani le kumele kusengqondweni zethu ukuthi lolu thumo lwaqala njani, lwaqala ngubani ungumsunguli walolu thunyo, bangaka abangumsunguli walolu thunyo. Akubaleleke uJohane 14 verse 6. uJesu waphendula wathi mina ngiyiyo indlela njalo ngiliqiniso lokuphila ngakho ozayo kubaba ngaphandle kwami. Le verse isitshelani ngoJesu Kristu nobudlelwano bakhe loyise uba indlela eqiniso. Indaba ethiwa laphana nxa sikhangela ukuthi ngubani umsunguli. uJesu uthi mina yimi indlela yimi futhi iqiniso lempilo akula ozayo kubaba ngaphandle kwakhe. So anti sithe sike sathi sikuveza lapho ukuthi umuntu umbalekele uJehova. uJehova wasemlanda emlandelela Adam ungaphi angithi phela indlela yakho na iyo lelethwa nguJesu ukuthi yimi umsunguli indlela yokubuya futhi sibuyisana lo baba yimi njalo iqiniso lapha yikho kulempilo. So konke isenta yakho konke nguJesu. Asiyeni kuJesu nguyimnikazi wothumo yindlela yokubana sisindiswe sisinde nguye futhi esimele siyemveza ngaphi ebantwini lapha siyakhona. Ngokuzwa kwami eldumaforo akutsho ukuthi nxa sesiphumile akungabi ukuthi mina ngihambile yime ngenza ukuthi abantu laba babuye kumbe ekubanxuseni. Esikuvezelwa lapha ukuthi yena uJesu ubehambela ukuthi umlimu lomoya ingcwele laye bonke bamunye. So lathi singabamunye kulolu thumo kakumelanga kube lokuziphakamisa but kumele ukuthi uKristu angaphakanyiswa abaningi badonseleke ngakuye. Siyabonga usehlo wathinta ukuthi uKristu kamunye kubani kuthumo lolo. Ngicela ukungezelela olunye ulutho mfundisi umlobo ukhulume ngendaba eku-Efeso 1 verse 4 siyithola futhi kuSambulo ngo-13 verse ngo-8 ukuthi uJesu nguye isenta nguye iwundlu elahlatshwa umhlaba ungadatshulwa. So ungayifunda kuhle ku-Story of Redemption ikhuluma ngokuthi
ubuthathu bezulu buhlela ukudala umuntu lo umhlaba lo muntu lahle ladala laceba icebo lokuthi umuntu kungenzakala angahambi ngendlela yethu sizambuyisa njani. So uKristu yikho akutshoyo ukuthi yimi indlela. uKristu kuthiwa wavolunteer ukuthi umuntu angahlamuka mina ngiza kuyambuyisa. So yikho esithi kakhoza kuza kubaba ngaphandle kwami. Yindaba uNkulunkulu kwasekuqaleni ayisungule itshela uAdam. Adam lina lizabuza ngegazi and igazi kusitsho elikaJesu. Yikho sibona iOld Testament yonke igcwele indaba yemhlatshelo. Iveza ukuthi imishini kaNkulunkulu yikubuyisa umuntu abe lobudlelwano obupheleleyo lo muntu. So uKristu is there. Nguye isenta. Yeah, nguye sisindiswa ngaye. Ngiphinda ngicaba ngemfundiso ukuthi kulabantu abaluJesu. Kulabantu abayalayo ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Le position ayithathayo ingxenye ayidlalayo kusindisweni kwabantu bese ngidideka ukuthi then sizasindiswa njani ngoba uthi yimi indlela. So sibaleke sayale ekufeni nxa siphenduka sisize empilweni siza ngoKristu ngokumkholwa uKristu. So usathane usephica amaKristu sephica amakholwa ukuthi ayale indlela kaNkulunkulu yokusindisa umhlaba. Yeah, indawo ilethayo mhlobo goded lesithi iTrinity ubuthathu bukaNkulunkulu omunye awuphikisani kumission anti kubathi asenze umuntu Genesis 1:26 ngomfanekiso wethu asifuze. Sibona lapha so umuntu oyedwa okhulumayo lapha uthi kuGenesis 1 uNkulunkulu edala khona lapha uthi umoya ingcwele ohamba ukhona khona phana ubuye kubhabhathizweni kukaJesu. Umoya ingcwele uyabonakala unje sejuba. Yes, izwi likaNkulunkulu liyazwakala indodana lapha. Uzananzelela ukuthi ekusindisweni komuntu nxa sibuya kuverse yethu esibalile imemory indijana yokwazeka ngekhanda. Ukukhulunywa ukuthi libhabhathize egameni likaBaba indodana yomoya ingcwele. Ngobuthathu bukamoya ingcwele uJesu esuka khona uyakhuluma futhi ukuthi angike ulichiya lodwa umoya ingcwele uzakuza nyanga. Uthintile lapha ukuthi abanye uyathola sokucazulula ukuthi hayi lo uNkulunkulu onje lo ngubana ekusindisweni kungasikhuthi khona lo enye ingxenye yemission yikuthi kucaca ukuthi uNkulunkulu ngubani usebenze njani uyasithanda bakudilize kuba ngani uNkulunkulu lolunye lenzondo osithandayo futhi nguJesu nguyasifelayo kukanti uJohane 3 uthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wathumela indodana yakhe ethintwe ngumhlanga lapha wavolunteer kuyasebenzelana kuyadinga ukuthi sike sikuzwisise ukuthi uNkulunkulu usebenza njani. uNkulunkulu oluthando osithandayo osihlengayo olokho esilandelela. Uma 12 besingachasisa ukuthi kusebenzelana njani uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Moya Ingcwele uNkulunkulu uJesu ngendlela yosindiso lethu kumbe ngendlela yothumo lethu kunjani. Yes, kusiphathisa njani thina kulolu thumo lethu okuzwisa khonokho maphusa okwatshwa amafitshane ukuthi yena kusenza singesabi ukwazi ubona ubuthathu babambele lathi kumele sibambane emsebenzini kaNkulunkulu. Okunye kuyasincedisa lapha mfundisi ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa uthumo lwasungulwa yibuthathu bezulu kusincedisa ukuthi sizwisise ukuthi lathi uthumo esiluthunyiweyo ubuthathu bezulu bulamandla. uNkulunkulu yedwa olamandla okuguqula abantu. So uNkulunkulu ukubusiness yokuguqula abantu. So kuyasinika isibindi. Futhi kusenza mfundisi ngingathathi credit. uNkulunkulu angangithuma ukuthi ngiyekhuluma ilizwe kumele ngiyekhuluma ilizwe bese ngidumisa ibizo likaNkulunkulu. Amen. Kwesinye isikhathi uhlupho usathana sibopha ngakho ukuthi sigcina njengabafakazi bakaNkulunkulu sesithatha icredit. So kuyimi okumele nginjani ngesatshwe ngibatshazwe kunjani nxa uNkulunkulu esendithuma sengingani hayi mina yimi esengingcono kulabo bani ngenza ngcono. But uNkulunkulu nguye umnikazi wothumo nguye udumo kufanele aluphiwe nxa abantu besuke esonweni besiza
ekuphileni ngoba futhi nguye othinta izinhliziyo. Ungazume phambi kwabantu mfundisi with your eloquence and your intelligence akula lutho ngalu wenza. Ngeke kule quotation lapha ithi khona Acts of the Apostles page 31. No argument however logical would melt hard hearts or break through the crust of sin and selfishness. So ithi ngaze ngicabanga ukuthi ngikhuluma ngcono njani kumbe kunjani akula lutho engingalwenza amandla kaNkulunkulu ocacade sona nguye enelisa ukuthinta inhliziyo iye kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi ngahamba ngaphi ngabhabhathiza abangaka hayi amandla kaNkulunkulu. Siyabonga. Ake sidlule phambili sikhangele uMateyu 28 verse 16 usiya verse lika 20. Verse 16. Abafundi abalichumi lanye basuka baya eGalili baqonda entabeni uJesu ayethe baye kuyo. Bathi ukumbona bamkhonza, kodwa abanye bathandabuza. UJesu weza kubo wathi, wonke amandla ezulwini lasemhlabeni aphiwe mina. Ngakho hambani lenze abafundi ezizweni zonke, libabhaphathize ebizweni likaBaba, leleNdodana, lelikaMoya oNgcwele, njalo libafundise ukulalela konke engililaye ngakho. Ngempela ngilani kokuphela kuze kube sekugcineni kwesikhathi. Uma sikhangele bathandekayo amavesi la kuyini okuba mqoka sibili maqondana lala vesi kuyini okuyindingeko enkulu maqondana lala vesi injongo enkulu lapha nxa kade ngikhangela la ukuthi kuthiwe nxa sihamba siyefakaza nxa siyafakaza injongo ukuthi senze abafundi so ukwenza abafundi kayisonto elula Mrs Mhlanga njengikhangela ku church manual yona le entsha ilethile injongo enkulu futhi ku chapter 6 upage 44 ikhuluma nge disciple making iletha kithi njengebandla nginanzelela ukuthi uthumo lolu luyaqhakathekiswa so nxa lolu thumo silunikiwe nginanzelela ukuthi sokumele senze lokho esikuthunywe. Yes. Indaba yokwenza ngizabe lokho mbuyele endabeni yamandla mfundisi. Ungayibala uthi yena uthiwa abaningi bathandabuza. Yes. Onye okwenza abantu baye besabe ukuthi asiwomazi osithumileyo lamandla alawo. Yena lwana wadalayo lamandla okudala kakutsha futhi. Amen. Ebese sithi hambani lingethuki ngilani izikhathi zonke. So nxa sihamba ukuyakwenza abafundi usethintile umhlanga ayisuwe wenzayo unikezwe amandla wena uthunyiwe kulomnikazi anti sesifundile lapha ukuthi uthumo lolu vele lusungulwe mbani sesimtholile umsunguli wothumo nxa uthunyiwe angithi vele lesitsho lesuthi vele umathunywa kalani bakithi anti uthunyiwe wena hambisa udaba lamandla okwenza nxa lungehlula lolu thumo ayisuwehlulekile ayisuwehlulekile so ungethuki asambiseni uNkulunkulu uza kungenela asenzele izimanga senze abafundi ngani ngoba thina sesenziwe vele abafundi akula muntu ongenza umfundi yena engasomfundi hayi ukuze kuzalwe abafundi ukuthi thina siyini bakithi singabafundi abantu basebe sitsho kunye lo Paul uthi ngiyalwesa ukuthi abantu bonke babe njengami njengoba mina ngifuze bani futhi uKristu so asambeni isihlobo esithandekayo siyekhomba abantu kuJesu amandla sila Uyazimkhumbuza Maforo ukuthi ukwenza abafundi asikho kuphongu sheyivangeli sichiye kunjalo bantu babotshwe ngamandla omnyama ekufanele sibavezele uJesu okhululayo ba decide abantu abenza ama decision asibancedise nini bathatha isinqumo bangalo kumele ukuthi nxa sesimphakamisile uJesu nje uMaforo sitsho siphendule umbuzo la nxa bengasibuzanga ngenzeni ukuze ngisindiswe phenduka ubhaphathizo bese ngicabanga futhi uJesu nxa esithi lo ofuna ukunilandela anti disciple ngolandelayo
uthi lo ufuna ukunilandela kenzeni Kazidela. kazidele. Ivangeli leli likaJesu ngelokuzidela vele. But kwesinye isikhathi singani siyabiza abantu bengazwisisanga indaba yokulandela, discipleship, the cost yakhona. Sikhanye sisehluleka bahambe bachiye ukulandela uJesu. So kasibancedise nini ukuthi bazidele, bathatha isiphambano sikaJesu nsuku zonke banjani bamlandele. Sincedise abantu ukuphila ngelizwi likaNkulunkulu layo ngokulaya kwakhe, baphila impilo yokutandaza, yokudela isono leyokufakazela uJesu. So kuzasincedisa ukuthi bagcinakale besendleleni belandela insuku zonke. Ngokuzwa kwami Mrs. Mhlanga, nginanzelela ukuthi thina abantu siyabafundisa nxa kuyisikhathi sokuthi sibadinge, kodwa nxa sebebuyile asisabalandeleli. So ngabona anti labana ukuthi libafundise Konke endlela ekhona. Sibafundisa during the course yona leyo yokungena door to door nxa kuyi effort. Kodwa nxa sebebuyile abantu laba aswela bangani, umbona umuntu seyedwa. Ekugcineni umuntu lwana vele okusala ukuthi uyagcine esechiya. So kuyabe kusikhuthile nje ubuyatsho maphosi. Andiyananzelela lapha kuthiwa ukwenza abafundi mfundisi Mlilo lapha. Kuthiwa yi-focus ye-mission. Exactly. Okunye konke lokho singakwenza ku right. Kodwa ayisikho kule focus, ayisikho ukuqhakathekileyo kuThumo. Kanti kuvele kuyini okuzala lolo thumo? Kuyini okuzala lolo thumo okwenza sifunela abantu babe ngabalandeli bakaJesu Kristu? Kuyini okumqoka sibisibili? All right, nxa ngikuzwa kahle, anti lapha siphakathi kwempikiswano lenkulu le. Umuntu ubalekile wasuka kuJehova. Yimpi phakathi kobunyama lokukhanya. So esimele sikwenze silwa lapha sidiliza isigodlo sikaSathane. Laba bantu kwathinta umhlanga ukuthi abantu bathunjiwe. Abantu kabakhululwe. Othunjiweyo vele ungumfundi womunye othile wesithi. So sesimthatha ngalo ukuthi abe ngumfundi kabani bakithi kaKristu, sidiliza lwana mbuso. So yi-process esimele siyenze lathi sinje silokho silungisiswa, uKristu lokho esisebenza, singadinwa sihlobo ezithandekayo. I-focus ye-mission yikwenza abafundi. Kwathinto akuhlalwa ngaphansi. Ukwenza wenza uzilalela ukupicnic ukholisa, hayi asiphumeni sibe aggressive. Message leyi ihambe abanengi basindiswa. Uverse yasanubana sibale yayiphuma lezinto ezingabout 4 eziqakathekileyo ngendawo zoThumo. Ukhona kwakunanzelela? Yes. uJesu lapha uthi yena uyabiza abafundi abatshele ukuthi bahlanganelayo naphi eGalile lapho kulamandla khona. Abe sebatshela yena abazise ukubana mina yimi engilani bakithi enginamandla, yimi engibusayo angithi bele. Okwesithathu uJesu abe sebanikeza uThumo, abatshele lucace uThumo lwakhona ukuthi kumele kuye kwenzwani, hambani liye kwenza ini abafundi. Okugcina uyathembisa ukuthi lihamba alihambi lodwa, yilani. Lokhu yikho kusinikeza isibindi sinjenje lufika la khathesi kusizukulwane sabafundi bakhathesi. uKristu ulathi ngoba uthe ngilani kuze kube nini sekupheleni kwesikhathi. So la khathesi ulathi singethuka kulamandla angamelana lathi. Siyabonga. Ake siye phambili sikhangele uSambulo 14 verse 6 to 7. Sambulo 14 verse 6. Ngabuya ngabona enye ingilosi indiza emoyeni. Ile vangeli elingapheliyo ukuba ilichumayele kulabo abahleze emhlabeni lasezizweni zonke lasezizwaneni lasezindimini kanye lasebantwini. Ngelizwi elikhulu yathi, mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Mkhonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye lemithombo yamanzi. Siyabonga. Uthena ngayibona elevangeli elinjani Elingapheli. uThumo lukaNkulunkulu yiziphi izinto ezikhomba ivangeli eliphakade esizifumana kudaba lwengilosi yokuqala, futhi leli vangeli liqondiswe bani? Ivangeli elingapheliyo lapha mfundisi kukhulunywa
ngendaba ezinhle zokukhululwa koluntu esonweni ngoJesu. Even last week besithinta indaba yokuthi indaba yokusindiswa kwethu kayizange icatshangwe later, kodwa uNkulunkulu wajonga ukubuyisa umuntu ngoJesu. So ivangeli elingapheliyo ngelithi umhlaba uwele esonweni, uJesu uzile ukubhadalela leyo nhlawulo. Abantu bafanele ukubuyela empilweni ngokwamukela uJesu. So yikho esilakho lapha ukuthi uJesu wehla wathatha isimo somuntu ukuze asindise umuntu. Kungaba lamavangeli amaningi achiyeneyo, but leli lithe eternal. Livangeli but alipheli. Lisuka from everlasting lisiya everlasting. Andivele sithe sasungula umuntu kungadalwa umhlaba lo. So lisuka khona lemuva. Khathesi liyaphila eternity future liyabe lilokhe likhona. Ngoba uKristu lo owazuza amanxeba ezipikile esiphambanweni, amanxeba akhona iphakade uzabe lawo, i-eternal yakhona engilanzelela. So ivangeli kaJesu yilo lodwa elingapheliyo. Umhlaba vele uyafanana. Mfundisi nahlala ngicabanga ukuthi kulamavangeli abantu abangabe bephuwa, labanye abangani bafundile, angikwazi. But engilizwisisayo leli ukuthi ngelabantu bonke, ofundileyo longafundanga, onothileyo longela lutho, bafanana ngoba balesifo sinye sesono, ende bale remedy eyodwa enguJesu legazi lakhe. So yivangeli elingapheliyo okuthwele ufanele lichunyayelwe ebantwini bonke, ndimini zonke, akukhathalekile umnyama, umhlophe, uyigreen, futhi awukhathalekile ukuthi uswele kumbe ungoyini kumbe iskin sakho sinde. So ivangeli leli lisibisela kunjongo kaNkulunkulu yokuqaleni, ukuthi umhlaba wonke ujonga ukubisela kuye ngoJesu. So ngezinye indlela umsimhlanga ukuthi munye kuphela ozasisindisa nguKristu. Nguye lesihluthulelo saleli vangeli. So nguye kumele simlandele. Kade sungaphi uJesu? Usendaweni engcwele uyasincengela. Konke kunye lokho kuyadlula. Ubeke kwacaca kade sisikhangele udaba lwakhona lwalolu Uthumo. Okuzindaba ezimnandi esimele sizihambise. Nxa uthunywe indaba ezimnandi kanti wesabayo, asisukumeni sizihambise. So Uthumo lapho abafundi loThumo lethu akutshintsha, akuluyafanana. Yilo olungunaphakade. Ebese sithi vele akulalunye udaba oluzakuza. Hayi, uthintile amavangeli amaningi, amanye ngokwenza imali, amanye ngokuhlala kuhle. Hayi, leli daba lolu ngolokukhululwa kwabantu. Abantu basindiswe, alutshintshe, kasiluhambiseni abaningi basindiswe, ozayo aze asithathe siye. Laba abafundi esibahambisela ivangeli nxa siqhubeka phambili ngokwenza abafundi, kumele bona babe ngabafundi abanjani? Abafundi umele benziwe ngabafundi abathembakeleyo, abafundi abazinikeleyo, njalo abaphila ubufundi bothando bukaKristu onguye umsunguli waleli vangeli. Abakunikiweyo yikubana injongo yakhona yikuthi balungiselelwe ukubana nxa uJesu esesiza labo babe lesimilo esinjengesakhe. So lathi babukeli labalaleli okusenza sihambe kumele sikwenza abanye abafundi sifane loKristu. Ayikhona senza abafundi abazalandela thina, basenzeni abafundi abalandela uKristu. So asilandeleni uKristu kwenza ukuthi lathi sifane lesimilo sakhe, sibakhombe kuKristu. Bemfuna ukuthinta lapho maphoso ukuthi labo nxa besiza kuJesu besiba ngabafundi bathunyiwe lapho ukuyakwenza abanye abantu babe ngabafundi. Ungikhumbuza ikota livele lithi lona akula muntu omele phungu uhlala phansi siyafunda ekhanda amacebo, ungabizwa hamba. Yikho phela mfundisi silohlelo esilalo ebandleni ukuthi abantu abalungela ukubhabhathizwa labasanda kubhabhathizwa sibathi thina ngabagoli babantu.
abazange ahlala asikutoliki kahle thina laba bantu bamele bethi bebuya besatshiseka belomfutho vele ngama frontliner bahle bangena emsebenzini akutotozwana la kusempini sifuna vele bona aba fresh abasalamandla kungenwe akula muntu omela hlale phansi uthintile lapho ukuthi sikhangelele abafundi abanjani sihlobo esithandekayo kabafuze uKristu wayelothando uKristu bakope ama attributes wonke alethwayo aseBhayibhelini abantu babe njalo baphelele kuzasenzela umsebenzi ake sikhangele ukumemezela ubuduze bokuza kwenkosi kuhambelana njani lo daba lwevangeli uzohlanganisa ngitsho lo daba lokwahlulela. Okay. Okwenzakalayo anti singamemeza. Sitshela abantu ngoJesu ozayo masinyane. Lolu daba vele ludaba lokwahlulela. Luphelele ngoba singakhangela ukuthi impikiswano le iqalisele nga imele ibe lesiphetho phela ukuthi yaphetha njani iphetha kube lokwahlulela. Ukwathinta ngibona nguMrs Mhlanga ethi ukuthi abantu bamele bakhethe impilo ukulahlwa kumbe ukusinda ngoba wonke umuntu ukhangelele ukuthi asindiswe kodwa uyazikhethela ngoba leli vangeli indawo lezi ezimnandi maphosa akula muntu obanjwa ngamandla akula muntu osindiswa ngenkani hayi kumele ukhethe ekukhetheni khona laphana vele kulokwahlulela khona pha nxa ukhetha impilo usukhetheni bayithi impilo engunaphakathi nxa ukhetha ukulahla ukhetha ukulahla so ukwahlulelwa kuza umuntu wonke sezilwe ivangeli kuba fair ekuthini uzwile wasukhetha angithi vele so i last message okungenza umhlaba lo ugoqo ukuthi ungaya kuMateyu 24:14 uthi umhlaba wonke usuluzwile lolu daba lwevangeli angithi vele kuphela lwesokusiza uyazi ngicela ukungezelela kulokho okukhulunywa ngamafono ivangeli sikhulume sathi izindaba ezinhle zokusindiswa komhlaba ngoJesu obhalayo abesesithi kufanele sikhulume ngoJesu ebethelwe sikhulume ngoJesu ovukileyo sikhulume ngoJesu owenyukele ezulwini sikhulume ngoJesu ongumhigh priest osimeleyo osincenge indaba ye-judgment befuna ukuthi siyibambe futhi njalo uJesu ozamasinyane last mfundisi usathana sekwenzile ukuthi thina siphiwe idaba lolusindisayo sesisima phambi kwabantu singakhulumi ngezinto zonke singakhulumi ngoJesu sesikhuluma okunye kuyachiya abantu behlekile anti uzwile ukuthi kuthiwe Timothy ensukwini zokucina bazazifunela bazakhuluma okubachaza so usathani okubathokozisayo usathani usevoxe ibandla ukuthi lihambe lile message ukuthi bantu sonke siyagula isiphephelo nasi nguJesu kuyaba lesemoni mfundisi iphele uJesu engazange akhulunywe but uSister White nxa ekhuluma ngendaba yesenta ekungiKristu uthi amaye wonke la amaqiniso singakhuluma ngoElijah sikhulume ngewidow of Zarephath sikhulume ngabonamani but uthi izinto zonke abantu abadonswe imfundiso yonke eseBhayibhelini vele mfundisi kuthintile last week i-thread yinye from Genesis to Sambulo nguKristu ngiyake ngicabanga ukuthi even igenealogy sake sathi sifunda uNumbers umyumama wathi mina vele ngikuzwa ngizwa amanamba kube amabizo but kukho khonokho yes kufanele sithole uKristu so bachumayeli thina sithunywe ukuyakhuluma ngoJesu uJesu kazile njengewundlu njengehope yabantu esihlutshweni lwesono abantu bangabheka baphile sure bazazo izimpilo ephakathi siyabonga ngicela asifundele uGenesis 12:1-3 uJehova wathi kuAbraham suka elizweni lakini lebantwini bakini lasendlini kayihlo uye elizweni engizakutshengisa lona ngizakwenza ube yisizwe esikhulu njalo ngizakukubusisa ngizakwenza ibizo lakho libe likhulu njalo uzakuba yisibusiso ngizababusisa labo abakubusisayo njalo lowo oqalekisayo ngizakumqalekisa ngakho bonke abantu bomhlaba bazabusiswa ngawe nxa silalela amazwi kaGenesis 12:1-3 kubizwa uAbraham ethunywa kambe uma sibala imibhalo yothumo sikhona yini isikhathi
lapho kungela muntu osetshenziswa nguNkulunkulu ubona ahambise ahambe ayeveza isimilo sikaNkulunkulu na ayisona asikho isikhathi sonke uNkulunkulu nguye obeqala udinga abiza abantu abesethuma ukuthi ake ndihambise udaba lolu liyetshela abantu okuzokwenzakala. uJesu kusukela before even uAbraham mfundisi uNkulunkulu wayelabantu bakhe uyambiza uNoah amnikeze udaba lalokho kwakuzakwenzakala. Sibuye khona lapho kuAbraham amsuse elizweni lakibo abe sesithi ngilawe akazange amchiye. uJehova akazange achiye umuntu ambizayo uhamba laye amnikeze amandla okunqoba lokuhambisa ivangeli ukuze abaningi basindiswe. Lobu ngazuye kubo Josefa kwakulicebo likaNkulunkulu ukuthi hamba khona ngale ukuze umhlaba wenze njani bakithi usinde. uNkulunkulu isikhathi sonke nguye othungamela esidinga thina sizikhethele siyabe sizisukele kuye sambalekela abuye asidinge asifumane. Lobu ngaya kuLuka ngo-15 uzafumana ukuthi bonke khona laphana ababekhona ikhoyini elahlekileyo nguye othanyelayo ayidinge aze ayifumane. Imvu leyana elahlekileyo nguye oyilandelayo ayidinge aze ayifumane. Indodana yona lana yolahleka kuthiwa wahlala eyilindele elokhu eyidinge ikhule uthi kuze kuse kuye ithi siphenduka yamukele. So i-initiative emfuna ukuletha yikuthi uNkulunkulu esebenzisa futhi ini oqhathekile abantu. uNkulunkulu ebengazenzela lokho simele sikubamba angithi vela kumba thuma indlo sizana kodwa ubunandi bemission usebenzisa abantu ukuthi balande abanye abantu. Omnye wakwakuletha ngalindlela wathi yikudinga isibhonda esinye ukuthi siyedinga ezinye izibhonda ukuthi zizokudla ngaba sikudla ebhini andiyabuthi ifumana ukudla la ukuthi abasebethola ngiyedinga esinye isibhonda ukuthi kuyasidlela. So it's a beggar looking for another beggar. So zihlobo ezithandekayo thina ebengazenzela why sebenzisa abantu ngoba ekusebenzeni siwenza wona lo msebenzi siyafana laye silungisiswe sifanele bani laye uNkulunkulu olothando. So asikwamukeleni okutsho ukuthi nxa singakwenze asifani loNkulunkulu. Luthando phela ebantwini. iTestament elidala iTestament elitsha ngayitshintshanga. Lapha siyatshela ukuthi singabantu benkosi. Nxa singabantu benkosi kumele sigcwalise uthumo lwakhe. So uthumo lolu kalubuyi nje kuphela silitshengisiwe endulo wasebenzisa abantu. La kuNew Testament sitholile abafundi uJesu ebabiza wasebenzisa abantu. Lathi namhlanje uThixo usebenzisa ibandla. So ibandla kalikho ekuhlaleni nakula sitting ministries ejeje. Ibandla lithunyiwe. So ibandla lisemsebenzini. Yikho ngikuzwisa lapha ukuthi ibandla mfundisi lisemsebenzini. Liphakathi koThumo. So nxa siphakathi koThumo izimpi kaziphele emabandleni. Ngiyakhuza ngegama lika Jesu. Asisebenzeni. Umfundisi ukunika indaba ebuhlungu last week. Eyabantu abahlala baze bakhe imduli ukuthi hayi imsindo le asifuna ukuyizwa asifuna ukuyizwa abantu abakhalayo. So ibandla lingekela mfundisi ukuya emsebenzini selifanana lalabo ngoba lizahlezi lokho lihlezi liceba lisenza amacebo seliyakha imduli ukuthi laba abakhalayo phandle abafanye sona basidisturba. So ngize ngikhumbula u70 ingoma uHymn 75 ithi zwana ukukhala kwazo zwana ukukhala kwazo. Bandla nxa mfundisi singeke simuvwe yikukhala kwabantu abafele esonweni kuyini okuza simuve as a church. Mina ngicabanga ukuthi umoya kaKristu wecompassion othando nxa singabanga lawo vele kasoze siye. Nxa sibona abantwana ukuthi abastikile nxa njengobathethe ngithi ngihamba uthola umuntu elele esitaradini ukuthi kade kwenze njani konke khona kuyikukhalela usizo thina sithule ngalenda ulokhu ngo19 ufana laleyana mfundisi ukhumbuza sisiya kulukhulu yana yakho ikhotho ojayele ukukhuluma ngaye kaMagaveni ukuthi ibandla elingavangeliyo liyama ukuba libandla bese kusiba yi-religious club. So kuyiclub nje kuphela abantu bechana ama-contributions yikho sikulethelwayo lapho ukuthi ibandla elingavangeliyo liyafa. Ake ukhangele ibandla okilo lapho elikhonza khona
khathesi kulomkhosi uyafakwa ukuthi asambiseni Actually kuthena uya uthumo lunjengomphefumulo emzimbeni. Amen. Susa umphefumulo emzimbeni. Umzimba ulempilo. awusele so ibandla nxa lingela lingahambi lingalaleli lingezwe ukukhala lokho kulethwe ibandla lona lelo lifile kuthi nti ungakhangela amabandla wonke angekho emsebenzini uyalwi indaba afileyo phela bathandekayo isemvutsho isemangcwabeni. So amabandla angalathunga kumele engcwatshwa. sithi ngegama lika Jesu kaphapha amavuye akusetshenzwe sibili umlimi asenzele umusa sibeni semsebenzini sihambise lona lolu daba. uLuke 19 verse 10 azange nginikele iverse kodwa ke isincedisa njani ukwenza umsebenzi wokukhombela abantu kuye uJesu osindisayo. Leyi isikhumbuzo sithi indodana yomuntu izile ukuzodinga wonke abanjani abalahlekileyo. So uyichayile indirection ukhuluma indodana elahleko ayiqedisi. So hayi izihlobo ezithandekayo leyi verse leyi iyasiqinisa sibe kwazi ukuthi hayi osithumileyo vela kulandileyo kuzodinga abantu. Sibakhomba kumuntu obadingayo. Kwesikhathi uhambisa abantu ongela ndaba la. Lo ule ndaba nguye uJesu osithumileyo ukuthi sihambe usilindele izihlobo ezithandekayo and ulungisile konke ukuthi senze njani sisindiswe. Bayazikhumbuza ukuthi ekukhombeleni abantu kuJesu ukuthi hey kulezinye izindawo obona amavangeli abizela abantu ebantwini. Antwini ababhubhayo uthola amathembethu ebantwini sesicwelela lokhu kwabantu ubani uyilokhu. Umuntu ofayo akhanye iphila empilweni yomuntu. Kodwa uJesu la asithume khona ukuthi thina nxa sesimamukele asikhombeni nguye yedwa impilo. Nguye yedwa lamandla okusindisa abantu. Siyabonga usifundele uSamuel 7 verse 9 to 10. Emva kwalokho ngakhangela khonapho phambili kwami kwakulexuku elikhulukazi okungela muntu owayengalibala livela ezizweni zonke lezizwaneni lasebantwini kanye lasezindimini zonke limi phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kwewundlu. Babegqoke izembatho ezimhlophe bembethe izingatsha zelala ngezandla zabo. Bamemeza ngelizwi elikhulu besithi ukusindiswa ngokukaNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi kanye lowewundlu. Siyabonga nxa ubala ngalawo bonakala phambi kwesihlalo sobukhosi bethutsha kumganga yonke. Kusifundisani lumbhalo utshoni ngokufinyelela umganga wonke utsho ukuthi umhlaba lo uyini. Ngaphe ngunanzelela sorry. Umhlaba yiyo insimo kaJehova. Umhlaba wonke yiyo isicawu sakhona kumele sikambise udaba. Izihlobo ezithandekayo akula mhlobo esimele subandlulule nxa sokubuya evangelini. Ibala lomuntu wethu umhlophe umnyama asibahambiseleni ivangeli ukuthi bahlala nga. So uthumo lwethu isihlobo esithandekayo ukuthi kaluye ebantwini bonke abadalwa uNkulunkulu. Ngiyangithande according to Mark 16:6 uthi ivangeli lekaliye kukho konke okwadalwayo. So kulabanye abantu esibakhangelela phansi esibona ngani abantu abapheleleyo. Udaba lolu bamele baluzwe basindi. So indonsela ngezinye indlela ayithinta amaforo indonsela yaleli vangeli ngeyokuthi sibuyisane sonke. Yikho libona la sekungeneni nxa sisevangelini kasikhethi izindlu. Ngobe kuhlaleni kwethu emalayinini imisisimhlanga kuhlezi abantu abaxubeneyo abasuka kundawana ezitshiyeneyo abanye wonke. So khonokhiyana kuyasivezela ukuthi leli vangeli lona ngokwalo kumele lingene ebantwini bonke. Uma siqathanisa uMateyu 28 verse 19 lo Psalm 14 verse 6 kuyini esekufundayo ngothumo langevangeli eliphakade. Yes, ivangeli leli esikutholayo mfundisi okunye okuqathekileyo sisanda kutsho khonokho ukuthi limele lihambe ngaphi emhlabeni wonke. Number 2 amandla silawo ukuhambisa lona leli vangeli
ngithathekiswa futhi ku-Acts 1 verse 8 le echoyo ukuthi leli vangeli leli uthi yena qalisani eJerusalem qalisa lapho khona uyazi la abantu abathi ngifuna ukuyachumayela khatshana la echiya lapha njani bakithi akhona qalisela khona lapha i-order yevangeli ukuthi qalisa lapho khona sichumayeze izihlobo abangane omakhelwane sisuka lapho siye thina eJudiya siyetshela abanye abaseduze omakhelwane emakhaya kuyathiwa mission to mark asibalandeni sisakaze ivangeli ku-region kwamanye amadolobho luhambe lona leli vangeli bese sisiya la seSamaria lemkhawulweni wani omhlaba yikho lapho sithe uqathanise lo sambulo ngo-14 verse umhlaba wonke amaklasi wonke abantu kungakhathelekile ukuthi laba bantu bacebile lezi cha wonke umuntu kumele alizwe leli vangeli ukuthi uJesu uyeza masinya uJesu usendaweni engcwele uyasincengela kulokwahlulela okwenzakalayo masinyane uyasiqhaqha isibhakabhakazo sithatha abantu benze izinqumo basindiswe ungikhumbuza uPaul nxa usithana ivangeli leli nxa singamukela isipho sikamandla kamoya ingcwele ivangeli leli kaliqale ngekhaya umakhelwane siyaphambili awuzuPaul lapha kuRoma 9 verse ka1 usathi uthi ngikhuluma iqiniso ngoKristu kangiqambe imanga isazela sami sifakazelana lami ngomoya oyingcwele ukuthi ngilokudabuka okukhulu lobuhlungu obungapheliyo enhlizweni yami ngoba ngingafisa ukuba mina uqobo ngahlukaniswe loKristu ngenxa yabazalwane bami abangabangakithi ngokwenyama uPaul lapha bathandekayo uthi yena belibale lisebenza uthi yena ngafisa ukwehlukaniswa ngoAkhesti esilungwini nxa ususiya mbwani yesiGreek kumele uthi athi anathema okutsho ukuthi kanginikele kuSathane ngilahlwe iphakade lonke isizathu sokulahlwa kwakhe ngesokuthi nxa engazange wazuza abangabangakibo abangenise ekukholweni yabona indaba yekho wathi ngelilanga uJohn Knox uthena ake linike eScotland funa kanjani ngife uhlupho lwakhe lubana ahambise ivangeli elicacileyo kwabantu bakibo aqayise kuzihlobo zethu ngithathe sona amagama akho ukuthi kumele sibe lokuchiseka kuyini okusiqumba kunokusilalisa ngaphandle kwengubo ngaphandle kwevangeli ukhona umyolo okukhulu nxa kuthintwa lapha even sinanzelela uJesu uhlangana loLegion ahlangane lo mama lwano Samaria nxa beqalisa ivangeli liqala kwabangikhaya andi labana bebona ivangeli lemalibeni ukuthi alo phela vele ubehlale emalibeni uzasitshelani but uhlaqale ngikhaya abatshele ngobani ngoJesu so kundithintile nje khona ukuthi lathi lapha sisemhlabeni asiqaleni ngemakhaya ethu izihlobo zethu abafowethu omakhelwane sibe ivangeli kaMlimu liqhubekele siyaphambili engikutholayo kunye ukuqathekileyo sigoqa la kulokuthiwa lubizo lwaseMacedonia ubizo lolu lilethwa kithi sonke wozani sincedisane sihambise leli vangeli amasima amhlophe ngamabele lokhu ngakuthandabuzi okusilelayo nguwe yimi mhlobo wami othandekayo sizihlalele sirelaxile asiphaphameni sihambise lona leli vangeli nxa sihamba yikho okuvezwa khona amandla ebandla ekuhambeni kudilizwa imigoqo yonke engabi khona kudilizwa isigodlo sikaSathane abantu bekhululwa kumimoya yonke yaba uJesu uthe sukuma yena kulokhu angifo uhlakhuluma uthi yena mina ngcotshelwe lo msebenzi uthi ngikhulule mina abantu ababotshiweyo ngikhulile abantu abathwele nzima abanemimoya enja abantu kabangayi kwezinye indawo bangadinga usizo kwezinye indawo kabaze ebandleni ngoba yisisibhedlela esikhulu the great physician ukhona la uza kukhulula asinikeze amandla okunqoba sihlobo asiphaphameni sisebenze enguthola lapha sinikuthi thina sikukhanya kwezwe so nxa sikukhanya kasiphakamiseni izibane ingoma enyithi uyakhanya umsakababa kodwa ukhona omunye njani otshonayo so kuhle ukuthi thina siphakamisa izibane zethu kuzo zonke izindawo kuwo wonke umhlaba ukuze uThixo lokho asithume khona
sikukhanyise, izibane zethu zingakhanya, umhlaba wonke uyaphendukela kuKristu. Siyabonga. Awakho ukugcina, ngiza kugcina bese ngikhuleka. Okay, esilakho-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu lo ozileyo ukusisindisa ngempilo yakhe ubefisa ukuthi ngalolu thando siyahamba siluveze kubo bonke esigudlana labo, kasingesabini ngoba othembisileyo uthe uza kuba lathi kuze kube sekupheleni kwethuba. Njalo udaba singalahleki bathandekayo, indaba nguJesu ofela abantu, osindisa abantu, and uJesu nguye yedwa lamandla okukhulula abantu esonweni, and uJesu ofana nayo uyeza masinyane ukuthi asithathe ukuze lapha esikhona, lapha khona lathi sibe khona. Siyabonga bathandekayo. Ngikhangela kakhulu uthumo lukaNkulunkulu kithi. Sesifundile kabanzi sakwazi ukubana lolu thumo futhi kalusunguli ngathi lasungulwa nguye. Futhi uNkulunkulu azange abe lethuba lokuthi kungabe lomuntu odinga abantu bana basondele kuye ngothumo lwakhe. Nansi insilela yethu sonke omele siyenze. Asikhulekeni bathandeka bana uNkulunkulu asinika amandla okufinyelela izigaba esikuzo, i-community esikuyo. Senze ngabomu bana uNkulunkulu asiphathise siyezuza izihlobo zethu labomakhelwane bethu. Sisebenze singakhangelanga ulimi, sisebenze singakhangelanga iklasi yomuntu, sisebenze singakhangelanga ubana umuntu uvela ngaphi, kodwa sibadingele ukubana basendiswe. Kasicele kuNkulunkulu bana asivezele indlela yokuletha uthando ebantwini. Simcebana uNkulunkulu sincedise bana lokhu singakwenza ngayiphi indlela abaningi basendiswe. Asikho emakhanda sikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini lapha emhlabeni, sesizwile ngothumo lwakho kithi. Sicela Nkosi njengebandla singayami ngokwenza amacebo kodwa singenzi. Sifundise Nkosi ubana siyedinga imphefumulo eza kusindiswa. Lathi busosibusisa ngokufana nayo, egameni lakho ngiyakhuleka, amen. Amen.